Nā e kai namu atu ana te pire takutai moana ki tōna whakataunga ke hei ture. I tēnei wā tonu nei, kei te kōkiri hia te pānuitanga whakamutunga o taua pire, e tutuki ai te hia o te kāwanatanga kia whakamanatia wawetia taua pire rā. Engari kei reira tonu i te whakahe a te rōpū kākāriki, me tā rātou ki he pire kaikiri ke tēnei. He taonga ka whakaturengia i roto i te haora nei, engari kua rūmaki hia, ngā hia. And today is a terribly sad day for Māori and for the country as a whole. Nā me tiria tētahi tono mo ngā kōrero tapu a te kāwanatanga e pāna ki te pire. He mea I whakamana I ona whakapai. They refused to give that information to us initially, and we had to fight for it. But it does prove that this is racist legislation. He kōrero hoki e tautoko hiana e tētahi mātanga ture. I'm not quite sure what the Pākehā backlash, so-called, is actually backlashing about. It seems to be a debate about whether or not we can ever recognise Māori customary rights. Aha kua tō te rā I runga I te pire takutai moana, I te rā nei ka tukuna atu tēnei petihana ki ngā mema o te rōpū tōrangapū Māori, e inoi atu ana kia rātou, kia whakakahore I tā rātou tautoko I te pire. Aha kua ka mokotia te tohu o te rōpū tōrangapū Māori I runga I te pire, hei tātari ana tūria, e hara I te mea kua kati te kuaha. Every piece of legislation can be revisited. That's not an unusual thing in the parliamentary process. Te āhua nei he take tēnei e rika na te rōpū kākāriki ki te kawe. The Green Party is committed to the repeal of this legislation and to the restoration of genuine justice for Māori over these issues around the foreshore and seabed. Ia te pire takutai moana e whakamana ana, te rā te iwi o Ngāti Porou e whanga ana, kia tutuki tā rātou ake whakaitanga. Irena Smith, Te Karere.